Onjoria kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ magĩte na gĩikaro na ũtongoria wa thirikari ya kaunti ĩyo kwarĩrĩria ciĩgiĩ igoti rĩrĩa mabatie kũrĩha thutha wao gũteta kũhatĩrĩrio nĩ magoti ma igũrũ. Wakiwekewa juu wanaweza shindwa na wanaweza pia kushindwa na hiyo biashara yao na wanaweza funga. Lakini tunashukuru kwa wale waafisa wetu wa kaunti wamekuja, wametusikiza na wameweka ile vile tunataka. Thutha wa kũiguanĩria, onjoria aya maugĩte nĩ makenetio nĩ ũndũ wa ũtongoria wao kũmaigua, makiuga kũrĩ na mwĩhoko wa magoti gũikũrũkio thutha wao gũtitikithio mũrigo. Hizi rates ikiongezwa inaleta shida kwa biashara, kwa sababu kama hizo lock up shops ni watu wanafanya mambo ya saloon. Mtu wa saloon ukiongezea hizo rates kwa hiyo saloon, na wengine ni vijana tu wanashikwa wasiwe wanarandaranda mtaani. Na pia wengine wanafanya mambo ya vinyozi. So kama tuwezi encourage community kwa kuwamaliza kwa kuongezea bei kama hii, hiyo itakuwa ni jambo lingine ambalo sio la busara. Lakini tunashukuru sana County Assembly kwa kutusikiza. Rĩu thirikari ya kaunti yugĩte matirenda kũhinyĩrĩria onjoria na njĩra ya kuongerera magoti, ĩndĩ mĩcemanio ũyũ uma wa gwetha kĩhonia kĩa mbeca iria marĩrĩhaga matakũhinyĩrĩrio. As much as tunaongelea kama sahi hapa Kajiado wameongelea mambo ya lockups ya kwamba ile ada ambao wanatozwa iko juu, na wameweza kupropose ile ada ambao wanafaa kutozwa, na kama committee tutaenda kukaa chini na tujadiliane na tuone ya kwamba which is the favorable price ambayo wananchi hawataumia na pia kaunti isikose kuokota ushuru. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Juliet Wadia wa Muthoni.